Nau mai ki whakamiere. Nau mai ki whakamiere. Welcome to Whakamiere, our podcast where we share our Māori translations of stories. Today's Paki Poto is Te Kuihi I Whakawhānau I ngā hua Kōura, the goose that laid the golden eggs, by Aesop. There are two kupu hou. The first is tuakina, and it means to gut or disembowel. Mau ana te tuna I te hinaki, ka heria ai ki te kāinga, tuakina ai. Once a tuna is caught in the net, we take it home and gut it. Our second kupu is mātāpuna, and it means source or origin. Kei ngā maunga te mātāpuna o te awa nei. The source of this river is in the mountains. Kia are mai ngā taringa listen out for these kupu hou in the kōrero. Kia hānana hoki te noho whakarongo mai e hoa mā. Te Kuihi I Whakawhānau I ngā hua Kōura, nā Aesop. Tērā tētahi tāne, he kuihi tāna I whakawhānau I tētahi hua Kōura, rangi atu, rangi mai. He tau are no tōna wairua, ka pōhehe ia, mena ia e whakamate I tāna kuihi, ka kita e ia te mātāpuna o te taonga nei. Nā reira, I whakamatea ia, ka tuakina ai ia, nā wai ka kino te pāngia ōna e te pororaru I te kitenga atu I te ōrite o ōna whēkau, ki era o kuihi ke atu. Ko te kiko te kōrero, kua tawhiti rawa te toronga o tau areare. The Goose That Laid the Golden Eggs, by Aesop. A certain man had a goose that laid him a golden egg every day. Being of a covetous turn, he thought if he killed his goose, he should come at once to the source of this treasure. So he killed her and cut her open. When, great was his dismay to find that her inside was in no way different from that of any other goose. The moral being, greediness overreaches itself. Tēnā rā koe I tāu whakarongo mai ki Whakamiere. Thank you so much for listening to Whakamiere. If you've enjoyed what you've been listening to, it would be amazing if you could take just a few minutes to rate and review us on your favourite podcast app. It makes a massive difference in helping us to be discovered by new listeners. If you'd like to show your tautoko in another way, we have a Patreon page. For just $6 a month, you get early access to every episode of Whakamiere, PDFs of every Paki Poto, access to a supportive Reo Māori community, limited edition merchandise, as well as complete access to the back catalogue of content, which is now more than 100 posts. Better yet, if you're a kaimahi in Kōura, Kohanga Reo, Puna Reo, or schools in Aotearoa, we're giving you free access. Simply email whakamiere@gmail.com from your staff email address and we'll send you a free Patreon link. A massive mihi goes out to our Patreon supporters without whom this podcast couldn't be ad-free. If you have friends in whānau who might like our kaupapa, please share it with them as well. You can also follow us on Instagram. If you'd like to get in touch with us about the podcast, you can email us or send us a message on Instagram. Ko Taurapa e mihi nui ana, hei a kua nei e hoa mā.